Manipur Top 20 News na tungan ba reliable source hindi ko jarga matamatang gi oiba maru oiba ipaw sing tatu kan hanjay miyoy ba ikoi asi noirabasu kanglabasu walking habas madi adum chanaduna lakri adubu khongna lamsang chatna haksang gi arumba hantanbada chaunu mating pangba ngami habasi nyamna hangnaba wafam oibra oidabra habatu nyam taminasi mipum khudimang mathok chinbagi chang henganar pamaramna haksang gi arumba hengat handana ba honabada matam kaithokpa ngamna tre ama nangna ba honabada taksa yuthak amadi kunsi mahing sorak pagaluna haksang sajal tawdre mapung fana tumbasu fangdre maduna maram oiraga haksang gi arumba asum hengalakpagi phibam da leire kanagumna araiba moongda haksang gi arumba hantanabagi damak diet pill supplement amadi surgery gi mateng launa ba honarakli adubu hariba thawng asina matam khargi oina haksang gi arumba hantanba ngamlabasu haksel da ka hena khudong thiba tholakpa yai haina hiramsida tijiliba akhang aisingna fongdorakli calorie yaw bachinjak chang hanthana chabaga loina haksang sajal tawba haibasina haksang gi arumba amasung anoibda hantanabagi matangda khwaidi phaba pambaini hairi ka haina humang tahanba moongda haksang sajal tawbumak natabasu icham chamna numit khudingi khongna lamsang chatpa matamda yamna chawna kana fangi numit khudingi khongna chatlabadi puk noiba amasung haksang gi arumba hantanbaga loina tonga ba haksang gi kaya singda kana bapi mate khadang oirabasu numit khudingi khongna chatpa mioi singda heart disease amasung stroke risks hanthari atai kana basingdi blood pressure hantanbaga loina type 2 diabetes asthma amasung cancer gi risks hantanbani numit khudingi khongna chatpa matamda estrogen kauba hormone ama thorokpa maramna stress amadi anxiety fali masiga loina saru amadi muscle gi mapangal kankhadali miyoibena chahi yamsilakpagi matung ina muscle chonthari adubu chang nain haksang sajal tarabadi muscle kana thambak ngami haiba study kya dagi khangba ngamle khwaidagi phaba haksang sajaldi ing icham chana moongda khongna chatpani masina haksang gi arumba hantanba ngami nongmada minute kuntra khak khongna chatpa matamda numit khudingi kilori chamak yangkai hena burn tawba ngami maram asigi matangda University of Finland gi professor Rita Entikainen hai tahi yamsilaklabasu numit khudigi mate khara khong chatpa matamda coronary heart disease stroke amadi cardiovascular disease ki risks hanthari amaromda Tennessee gi Nashville da laiba University of Vanderbilt da pharmacologist ki associate professor oiba Sean Davis na haikre madudi bacteria makhal kharana haksang gi arumba hantanba galona tungda tholko yaba khudong thibak kya marum thokon bangamagi kudam phangle Sean Davis na haiki ningthina sendok sadukna satlon khonghalaba bacteria khara miyoibagi intestine da kapsin ba matamda tapna haksang gi arumba hantar pa thengnare research singa uchi da changeng tawduna yengbada wakmasi khangba ngamlakibani haksang gi arumba henbadagi ohelakpa tungan ba laina sing pambai asi sinaduna ngatokpa ngambra haibadu chapchana khangdok nabagi damak researcher singna uchi da changeng tawki genetically engineer tawduna satlon khonghalaba bacteria na intestine da sangkhra matungda akaknaba changda lipid ki saruk khara thorpa maramna miyoibada aram khorangba pokhande amasung inflammation hanthali haiba khanglaki associate professor Vanderbilt Davis na haiki genetically engineer tawba mahik sinaduna uchi khara da changing tawda body weight hantarpagalina fatty liver disease amasung atherosclerosis ki risks hantarpa thengnare fatty liver disease haibasi liver da fat ki saruk tungsinduna laibagi maongni atherosclerosis haibasina artery ki wall kansilakpadagi khujilakna igi ichel da akoi kaiba tholakpaga heart ki laina makhal amani Colorado Westminster pangthukiba American Physiologist Society gi inflammation immunities amadi cardiovascular disease ki conference pangthukiba study gi report research sin hai anabu pambai assistant ga haksang gi arumba hantan baglona ka hena noibdagi ohelakpa yaba laina kya ngatu pangamagi film lairi amarumda United States ki University of Iowa na pangthukiba study gi report amana hai kre madudi haksang gi arumba amasung anoiba hantanabagi damak dieting tawba hidak langthak chabana tagna surgery tawbagi maong numit khudingi khongna chatpa haibasina khwaidagi laiba amasung chamba pambaini nongmagi ngai hak khongna chatpa matamda haksang gi arumba hantarpagilena Parkinson's disease ki layong singsu hantanba ngami hai University of Iowa gi team amana haksang gi arumba helaba mioi humfuda changing tawda wapum asi khangba ngamlakibani tayol amagi manungda ahumlak tang oirabasu minute nifuga manga khongna chatpa matamda motor function amadi mood pagalakpagalena mathauda pungni changba ngamhali amasung haksang kangkhala i haina research singa fongdoraki Neurologist Journal na pongkiba study gi report research singna haiki Parkinson's disease na mioi oirabasu chayol amagi manungda numit humni nongmoda minute nifuga manga khongna chatpa matamda anabagi phibam pagalakpaga thengnaki hena maru ariba homdi haksang gi arumba andaratuna tongan ba laina kya natuk nabagi matang asini ariba article asi reliable source to yumphum oiraga phongmuni adubu masina medical professional singi pokta ki
ꯃꯣꯠ ꯆꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯛ 1947 ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ? ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯪꯂꯛꯂꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯃꯉꯥꯜꯅ ꯍꯪꯂꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1955ꯀꯤ ꯂꯦꯟꯗꯃꯥꯔꯛ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯖꯖꯃꯦꯟꯠꯇ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1947ꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1949ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 15ꯗ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯛ 1947 ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄꯨꯅꯦꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯃꯉꯥꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟड ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯛ 1947 ꯑꯦ ꯔꯤꯇ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯦꯛꯆꯔꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯦꯟ ꯔꯥꯖ ꯃꯣꯍꯟ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯗꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯦꯁ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ, ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯗꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯎ ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯀꯦ ꯏꯕꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯀꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯦꯟ ꯅꯤꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯤꯌꯝ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ NICꯒꯤ ꯔꯤꯁꯥꯔꯆ ꯇꯤꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯁꯣꯔꯠ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ OSMTꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ STS ꯕꯨꯕꯣꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯁꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯂꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕꯗ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯔꯣꯏ꯫ ꯁꯥꯎꯊ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯥꯛꯂꯝꯈꯤ꯫ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1947ꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯤꯟꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1949ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯃꯤ ꯁꯝꯂꯛꯄꯅ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯂꯣ, ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ, ꯁꯥꯏꯟꯁ, ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯁ, ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃꯗꯤ आम कन्फ्लिक्ट याव हिरम क्यादा ओजाना खुद थारमदुना आर्टिकल असी अमदी फीचर्स क्या इरमकी मियोबगी हक खोंगावनबगी मायक्ता चावना लेखिबा ओजा सना जावना हिंगलिंगैदा तोंगान तोंगान बा हिरमदा युमफम ओइबा राइट ऑफ चहुम हेना इरमकी वॉल्यूम 30 गी मथक लैरिबा राइट ऑफ सिंगसी नैनबगी तंगाई फदब लै हाइना फोंदोकी वंगांगले ओइकिबा डॉक्टर मालेम मंगालना मखातना हाकिबदा ओजा सना जावन इरमबा मणिपुर एंटिस एंड डॉक्यूमेंटेशन दा अमदी ओजा प्रोफेसर गोमुमै कांगमगी लारिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मणिपुर इरमबा थौ नाउखंबना 425 एडी दा अहानबा मणिपुर गी ओइबा प्रो कॉन्स्टिट्यूशन अमगी मखा पोना इरमदमसिदा जनरमी हाइबदु मयक लाना इरमी हाइनसु फोंदोकी वीडियो असिबु पाउदुंबदा सोइखि लांखिबा यावबसु ngapiगनी अमदी चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबीदमता थागपा फोंदोकसरी तुम कोइना मियामगी सेवा तौबा ngamba ओइजगे।